kono omo wotwa no mutimi de omo sisi edi asa awosoma ne ye fe mre na so se ekoyi omo miamia nyina ye do omo nyina be hia mu ewo Kumase ye be hwe who is who sabe we na so betimi avote na wo de ma favorite contestant why ana bedu kunim why aye Kumawood TV de ebra live meminda way ane meminda bia ewo awards pap ahojo Atenga Junction Kumase baby Kumawood TV wono anumre no sia pepepe na red carpet da chance no so na audience ni na trance 8 p.m. na ngoche pepepe e bi dwumade na ahehye so eye free anoti wonu abusuafo nyina momra na mama support mo favorite contestant bobodi asa oba vote for Google Play Store download Kumawood multimedia anase bo awuso keke na follow instructions no na vote ma o favorite contestant wey aya wobati awuso was shake your waist sponsored by wobati Agombia capsules and Asempa Herbal Mixture supported by Samdakus Initiative Immense Creation and a PSA collection was wobati awuso shake your waist ebeye butu Memo akwaba e de ba Kumawood TV eso enanwumre ebre aso sie de odomu nkomo e de ebro me na wotina sa akosi se dumienu ebebo eno nti frɛ wadamfo onua wadofo nyina aka chom se owura samu atena se die no ne na pamfo nyina atena se die omu nyina ntena mu TV anim na omu hwe dwumadie isanse ye wone papa ene ne ye chen se de da bi e de ba ne che esen da nti enne omu nsɔre nkɔ baabi empentem na ahwɛ ne wani kuma bomodin pensuo bi hohoro ne ne twitwire wosin kakra e ba sa abon se nani nyina atekɔ isanse ne de ba no esne da na kai se dwumadie aboafo aboa me da bia e de dwumadie e de bro e ya donko atadwen ginger anasa donko company limited omu ne so yasne na da ne da nyina ye de odomu nkomo dwumadie e de ebro ena wana eka ho bio nso mso yasne GB1 roofing company limited omu nso eka aboafo asese omu so yasne madani da nyina ye de dwumadie e de ebro midiani owura asamwa ne brei me twa me ho agenkrato aba na me ba me de de pa e de abro nti me twa me ho aba sisia enko ba bia me ba sisia. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. I don't cry, baby. Media tajabo, ginger omu, ege no neko. Upacha se, ubanumanu mbiem. I don't call, atadi ginger, and then the woman mati go. Atadi omu, ombemanu mbiem, kanumanu mbiem. I don't call, atadi ginger, and then the woman mati go. Atadi omu. I don't cry, baby. Media tajabo, ginger omu, ege no neko. Upacha se, ubanumanu mbiem. I don't call, atadi ginger, and then the woman mati do. Atadi omu, ombemanu mbiem. Adonko atagiji nomne nyanse honto ema nipa ondi enfie edunwo ensese apin for eno job training Kumawood Training Institute aye Kumawood TV for at the job training e Ghana for nyina ye de enamienu esi ho akyerɛkyerɛ ensa no nyuma bi te se fresh yogurt sɛnea esi ye fresh yogurt bees making sɛnea esi ye ahwene de to ye nsa ne esi fɛfɛɛfɛ liquid soap shower gel floor cleaner parazone ice cream banana and strawberry ice cream afei so ye bɛsan so akyerɛkyerɛ 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de namienu pɛ esi ho na ya kyerɛkyerɛ. Wey aye Kumawood TV for
ana ahyeda akɔfa a teacher fo a ɔma ben ɛwɔ nimdie ɛwɔ nsa no nnwuma sɛ ɔmo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pɛ anase yɛ de 300 Ghana cedis pɛ ebesua saa nneɛma wɔ nyinaa ɛde na mienu pɛ na ɛyɛ baby a ofri bia no obetimi ababi ye nyina ye bakumase eye ahojo atenga junction baby akuma wu TV wona se ofra chiri na eba accommodation baby a obeda no eye free jumade eba so 22nd and 23rd February 2020 etibusumi atosu mienu ida atosu aduonu mienu ene aduonu miensa enumu ana ye sa jumade eye memenda ene kwasiada ene ye si ho se ye sa jumade we obi bia timi baby Memo akwa babio ana opese o hihye ni na yi se buru ba ka si fi ni fufu ni so na hyase na ntu bi kan na wo bo mu buru fi fi na wa ka so and on say January the first month of the year ya ni mu ya odi ni ade no doso du sika na posa ho buru ni ti January ya na ho kire odi eno no so sa ade ane kese wo ho aba wo ka ti na santi for February so all before the free sa January mo akochere that's it ba sa wo ho ye de bibi e koboko mu na na yam yam ta bo wa umu oh nyame adom oh misiko ko hini ni ade nyame ahwew nyame ahwew ye dase oba hima ohene yere akoso ye cha sika papa bi oh udin dia mi do ohene yere akoso ye cha sika papa bi ahima afudi pacho na ho ye nkura ni nyina ho ye me nana fo nana so ho ye nana otwi ni ema ekose bibia sabre yo ede nyame ase ye ma abusuafo nyina akwa ababio wa afi na audio TV ato ha aha Kumawu TV odomu nkomo dwumadie na ade ato ha wo hwe enne asema eda pono so anase enne asema eda paso ampanfo ba badwendwen ni abobo hu se personal hygiene anase ahonidie ekwan ye befa so ebedie huni na ya adofue yetimi edidie huni ya yedie mu ene anigye wofie na timi akoso ewiase enigye ebebe fia efa baabi enso gina ahonidie so se die nso beye da efa baabi fa kese pa akra gina ahonidie so sanse se bema o ko ba nchen na enkan wo ho no wani nyia no kwasem ye mema ne de me maade no ebedwo sanso na minia bema wo fia wo hwe me wonso wade no ebedwo sanso na oba o ko bema ho na enkan efri ne nchen eba no enkoyi a watenka adwen no kra besesa enu nti enne yato ye bo asisi ye betena se esi nkonwa ni apensen mo apɛ ensem we nyina po masibre se ne be ye ma edi ebeye de ewufie ne die ebeye de ne ntafre nka ho a enye nti eni ye be wura yi nti ne yesi ebedie hu yi amotuom yi abodwe ye kwate so man so na baabi e ehonye bi esiesie ye wia yatenase ne ye die ho be ma sante me mo akwa baabi o ye ka ahonidie kura ene die on say so wo hwe wo brofo a wo kan na sometimes ana me ka say yenu aye kasa fi so titin ko ye brofo kam ni pi kam no ya na to da biya ya to ni ma epipala and say ye ka hygiene biya ye ka ahotie okay die no ye e fa obi biya
fa obi bia ya wotie unipa bia wa fade mukuna bia no so tini so lobe no mu ntade a wo hyeni na ne fe na ho die sabe wo yifi efiro bia wo tena wadura wo no mfra ma wo home obi amiti wo mo ye taka so ne ya hotrapia wo mo ahia yeah nti hu se ebi store no ane ifiri ahihye no wo mu no bibi ketewa bi wo ha kakra wo nti ho oni a se do besi obeye no nti ka ahotie e dia ahonibie afra owura ne meka ne se wasi so na wahunu nsa hohoro wahunu se ne yesi mante se ne yesi bibi na wodi aye won hihye se bia de no ne kra ke sem wo soro ha na owura ba sem wo soro no bato so na tere kama nti so wo ba no atade e hye wo ya dani ani a no tere se sem me ni wahia ne bia ne kai se ne bi ye ni nti wo da bi nipa ne wo da anu mu ani ye discussions no ne e be 12 ani expect nipa be 4 so abeka na arawo sem ne se na 4 no boom by bra ho no ade mo pampan sisan na condition so si so feel comfortable sabi obi from my body at obi wi die mu pampan ti afa no bi feel comfortable then na serious nti kom no ni baba ko a oni nipa nan ni boom by na and also na do ye fanti dokuni ya ibi fanti dokuni Abraham bande no enkan dokun enne entaw dokun yen wana etiti dokun fi da sen mu a nsuo no aye brown to set to ho yes anobi and adi kadi akasa chim ben so ndi mo no akem na adware a empepa ye ho ye fancy pa ho eno a o mfa samena nka ho na wo to I wo ho a na ti wo dware I like samena just obey ya to aso well we be ebetu enkani nyina afiri ho kire ebia obi hwe opese onya aponi to bo ase kire miye enkana dokono entaw dokono yetwe den kan dokono ye na o ban kan dokono no de ya na amori bi ahonagu nti so no se de se no de ya na ekoko na ekoko ya o nche da nye ko but entaw no de ensure no to se tia yemfa make you to be hwe agu bucket se unya be 6 cups 5 cups na 4 cups at least so unya be 3 cups ese do so da ba no what you want to try them fancy pamphlet you want to try them be 7 edu and put 7 na yehu but if pass it 6 5 and 4 year 7 there tu go on to try them twamu watch me obakora nso ne try them sai flakes na bani na nana yentwa ye ho mra sisi abusuafo yesrem ye twa ye ho abasisi ye basisi ne ye dwumadi no atros ye basisi. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. I don't cry baby media tajabo jinja omu eye no na ko upata se ubanu manumbiem I don't call atadi jinja and the woman mati do atadi omo baby media tajabo jinja omu eye no na ko upatia se ubanu manumbiem I don't call atadi jinja and the woman mati do atadi omo Atunko after
Dagiji, Nomne Nyanse, Tonton Emma Nipa, on the Enfie Edunwa, and Sessa Apin for Eno. Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV4 at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Achretre ensa no nyuma bi te say fresh yogurt. Sani esi ye fresh yogurt. Bees making. Sani esi ye ahwene de to ye nsa ne esi si fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, Parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afei so ye besa so achretre 3D epoxy, biodigester. Sansa no dwuma we nyina no ye de namienu pe esi ho na ya chretre. Wey eye Kumawood TV4 ana ahyeda akofa a teacher for a oma ben ewo nimdie ewo nsa no nyuma ho se omo betimi a chrecherew na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra eye ku 300 Ghana cedis pe ana se ye de 300 Ghana cedis pe e besua sa ne ma we nyina e de nam yenu pe na eye Baby ofri bia no obetimi ababi ye nyina ye bakumase eye ahojo Atenga Junction baby Kumawood TV wona se ofra chiri na eba accommodation baby obeda no eye free Jumade eba so 22nd and 23rd February 2020 etibusumi atosu mienu ida atosu aduonu mienu ene aduonu miensa enumu ana ye sa Jumade eye memenda ene kwasiada ene ye si ho se ye sa Jumade we obi bia timi baby na wote wo ho se enema odu nipadua ne ya eba me findie aba wo ho no wo ye fi wasete enti honam mu pampan on se ye wo nema bi wo wa wo ho a obi anka ho sa ya wi mu pampan se this obi ne ka kire wo ebi die nyan pa serious to obi ba wo nchen pa kankan so asenya nante kakra wie mu ho no wo hwini mu na abefe ofra asem kwa na wo kan ga yi so jai onti ehu ena enhyeda ni eduro den a ye hyeda ton drug store say fa yi hu nam kankan ye be ye bi aton but emfa but ye na nanom wo hahama bi a keka bomu a eto de adin a said ntoro kunu hwe kura de na amfa ye wo haba ma hodo a ene de ye se ye kofi chiri na ma kire wa ma de afra na o gale enu achi no owura ye wo honam bia no ne epia bontin e ma manfu hu te se ye nim bia ye nsa ho ene wo mo nan de wo mo nanti ene wo mo nan so ano so ne ade no ehia wo pa bi se wo hu se won de bia wa bontin nipa hu na kire se ne a wo tie so sabe osi ebu anu o kache maso kala ni na ye very important wano kai said the one no go ho se me pink lip bo am se me red lip bo am the white lip bia woni de nti e ma no se ni nyame aye wo mo adom wo mo de ya mo wo artificial colors a o pia bonten o tu kwa hwe na tade ye hye no ho na o de apenti na no na on wo ko me ma ntisa me ma abrosoa na e bia de shiny lipstick bi abaye na class peba na ye bi enti yanim bia yin so obi betwi pada obi betwi pons obi o makeup no hwe that to set ni sini dem to no bo ase ye nani san wo pie se fifiri tin ko ana no pepa ye den ama no ebi no ko extra mile ehwe se at least ni tini se de why odie obemma emu no wa sheda de shampoo afum kama di ko afam uhia na ho se wo hia krache o ba ho wo hia uraba nti ne ho pampan sania wo display kakra wo ofam wo a wo gya wa honim mu na ma so but you wo wa
wohyia ne sɛ kura na wɔ ba ho bi wɔde ne nsa kura to wo nsa yɛ makyia wo kura den sɛ wo do nsa ne bɛma no nti ahoteɛ ne ahonidie maka ne nyinaa bɔ mu no yɛ mɛka ne sɛ ɛyɛ wo nipadua no sɛnea woma yɛhu wɔ sɛnea woteɛ ɔho na ɛyɛ level ɛfi sɛ owura ɛsɛsi a obi te sɛ nana ado yɛ Ghana mampanin at least yɛndi kura yɛbɛwɔ nipa bɛɛnum apart from ne yere ebere biara wo pia bɔnten wɔn bɛhwɛ ne nipadua na fadeɛ adeɛ tikima wɔn ho biara no wɔn de bɛto yi ama no yɛmu bi no yɛnya no saa ebi a baabi a woteɛ koraa bi a wo yere koraa mmɛn wo nti sɛ ɔdrɛse wie wobɛhwɛ ahwehwɛ mu w'anim deɛ wobɛhu w'akyi yɛ ti nneɛma bi wɔ hɔ a sɛ nyɛ sɛ wosii afiadi hɔ ebi a wofie wura ebi a obi a ne ti fie kote na mpi anaa obi ɔdɔ wo bi ɔbɛn wo ne bɛn mu aka kyerɛ sɛ o ya kɔla no kɔ bi amuka yie nti yɛwie a w'ani bɛteɛ no na sɛ bi na tikima saa wɔ ti yɛka ho teɛ ne ahomedi a ɛyɛ broad based topic a nipadua no wo nsuma yam ne wo nneɛma epie no nyinaa no ɛwɔ sɛ wohwɛ sɛ in totality no bibia de da sɛ nipa de ɔyɛ den ɛho ntumi nwie pɛyɛ wɔ yɔnko nipa ni so ɛyɛ den ya because sɛsi a me t-shirt yɛ hyɛ me yɛ a madwen sɛ ɛɛfɛ ebi a me pie a me kɔ kakra no ma twen kyerɛ sɛ mehyɛ atade ɛɛfɛ no obi kura hu a nadwen sɛ ana nti nana so aba nana so abɛyi na atade hyɛ so ate aseɛ so nti ɛtɔ da adeɛ bi a ɛwɔ wo ho a madwen sɛ deɛ nipa bi ahyia wa bi kura mekɛ wotɔ na bɔɔden yɛ mpaboa a yɛhyɛ yɛ coat a yɛhyɛ yɛ inanom ne ade bɛɛt ayɛbɔ ne ade ebi wɔ hɔ a wokɔ boutique akɔtɔ na bɔɔden paa but obi hyɛ wɔn value because of sɛnea bi a wo nipadua no ɛtie nti deɛ mɛka no sɛ adeɛ no tɔɔ na bɔɔden sɛ ɔtɔɔ no ne fuo mu no kwan a wofa so a wohyɛ no ne sɛnea wosi yɛ wo nipadua no ho fi so wura mɛka sɛ otiri ho nyakɔ no ɔho pampan yɛ hwam na watade yɛ hyɛ wɔ no sɛ bi wotɔɔ no how many dollars how many pounds bi kora ko hyɛ da ko Dubai na wokɔ yɛ wo selection koraa amanfoɔ mbalu ɛno nti na esikafoɔ no onye sika do point bi sɛ ne kaa ɔda mu no kaa no boɔ ɛɛden a ɔhwɛ kaa no ho ɛna ɔde afa na fadeɛ ma me nka wɔ ntwam me kae sɛ mmerɛ bi me kɔ Accra akɔkasa wɔ GTV ma Angel Heba okay na me free GTV na me kɔ TV Africa no na director frɛ me Dr. Okutin frɛ me ɔsɛ nana ma feel you talk no pa GTV for man for be bra frɛ me sɛ wonim kasa ntimi nta ma ɔmmra hɔ nti ukɔ TV Africa so ayɛ ne saa na me srɛ wo o shirt no a o de kɔ GTV no ɛnsa mfa nkɔ TV Africa sesa no ɛna me hu sɛ hɔ ne opportunity a metima fa nso de ayi bibi nam sɛ papa me nso nkran wo nso me nya Accra boy nti boutique kura me nya tade e ka ma hye kura no so wo bo obi din sɛ me nkɔ no ɔno a kɔyɛ selection ma me once why you too so share ye pictures mienu na ye twae no bibi na de ma me sa ba nya ni me kura phone bibi nya ne asɛnde ama we me tena se a me hwɛ 2 videos no ho sɛ yes so nti Dr. T level no ohwe hu sɛ me ma call like okasa TV so a I was sending outlook no say na ye sa na nipa bi ese ohu ho yɛmfa nso owura ɛkasa fa ɔdɔ ho yɛato nsa frɛ no Calvary Methodist aso dem owura mema yɛ talk about ahodidie ɛwɔ aware mu na owura ɛba na sɛbe wahyɛ gyarabia bi na sɛbe ano nsonso ne ade asɛm no kora wo kan kora nipa no ɔnyɛ that thing na nipa mo so ɔbɛkasa twene nipa mo bɔ ne din ɔkasa kuma TV so ma church amanfo ne na appearance owura no owura Samoa no afọ bo so no obi hwɛ so no hwɛ fom very chill nti wo be kasa be wie no e bia na wo content a wo de ma wo but omo value asem no nti sɛ usi hɔ ne hwɛ wo wura koto a wa hyɛ check pa one button ni shoe yi da fom ni jeans yi da no ho ano hwɛ sɛ pencil na wo kɔteɛ kakra na kukuru oni sei no ho ya ne hia pa kɔteɛ no epagya ne hia epagya tade no mu aya na efe pa saa ma pesa ade no pa sɛ wo hɔ a kɔte ne gina dom na nim na wo ma speech no na kɔteɛ no apagya kakra ɛne ya wo sere hu but mu kuru tade no nim kakra ɛkyerɛ wo ma yobia yes medem sɛ ne de ni kwa sɛ apagya kura wo public sɛ wo MC program wo DJ wo preach wo ma lecture na
ukwati ni kukuru watade mu kakra saa bodo ntwa wo nim saa no a eboa pa ba wa na nze binum timi hye da bobɔ ye ba me hu ni se me hu ade wo se me yesa ye fra no kwati dawa me hwɛ video bi won mem se da so me phone so na be ma say boxer shorts no what the body and ashim si enti wono gina ho no wo hya obon sa ase ne kote ne bia na say na kwai me mantena se ya na no waka asem no ehye man kran pa ehu se akwa no wokote ehye man kran enti ma wo madwen so mbeso ahwe ana se se hwe obi yire to didi o yire ana wo nwe bi sa ti oba nso timi hwe wo flap ho so kote didi ni kuru kote show flap no se de ani nkukuru ye no ntimi se mi totade a me pede ne flap wa so na kote no enrum kura no a we yi nka no wani mu wonu wodi kan wati ase ti du ba bi kura se ye no mu ya itatena se na ye dwuma wo tena se che na asori a wo don sa fase se no waka hwa na ko he na se wo soro na tinya pagya kote na tuntun mu ni na to wa ho thank you tenen ko sa ade ni boko fi we ni mu nti basa ina mframa na fa no e fase kakra ti wo hwa se nya de e be bon sa ti mema na ya no mo de boxer ni supporter panty akikire wo mkote ne dan kran se ne sire ni fa na bia yo school yes o ball right na ke sen kote no shatade o de bia ni sire ni fa no yes o ball left na ke o de bia be go bema na bia ho na ba no mate ei bema asante oba hima unya bema do be mo asere awu na nsem no so ko fa free him ye wi ana wa bisa nsensem na ko fa free na me asemi die e betra ahwe dako ahwe si betimi aboko fi ndo ye nima ma me mo akwa ba bio so ye ka ho ni die enne ho ni die asempa ni wasem ne sei ba me da se bebre e da tiefo ni ahwefo ni na swase se da bi omoje bre na mo timi twen because ye ka na e de ye ni enye wo bia ne betimi atwen na ahwe e do mo ni na ase Minister abaya adwi bebre because ahonedi de ade ehia and that's one ho asa obi a ote baabi ase onye comfortable bi say me comfortable say me ba medical ka bibi acho ba ehia ewo ya brabom ya wari akwantum ni the relationship akwantum because undi uhuni a te say de e papa so abakan te say ma ye morwe obebu abu ni morwe mu fimfita ni kura mfa sabio sabi duma ba enam so madwuma ni nti fimfita ni bi nso a ne morwe mu no enam so madwuma ni nti no o ye nkan kan mom ye kai engine no oyo ne ade ne be kokoko obewi onu abeyi mu kamabu ohun no kura na obebu no ebi chede buro mu tamara menyu su kare me mete kem ne se o the dressing beru aka ne ma me ma ontana me nchen mitimi tue street no de wo me nchen nyina because o betra me nchen nti enye se bia me ya ahia na se be kire me hu but won se enipa bi wo ho a adwuma bi a wo ye no senti enfifre ni ade okoto ade wo krom kura on change ne ho o fiti on da betra kem me so me ka se ma shembo nya ta na akotine na ade ba be twitwu and ya na ya pa enti me da bia na me na afofo bi nse me ya ahia ebi kwa me kuro ko se me ya ahia but me nya ahia me a me di me hu di se me nya ahia so so yo ba na wundi hu nia etimi dia warija ya krabo abrabo ana o boy bi etimi jao me ka se me wo ss no na me na afofo na nyina ayinko a tundra anko to kese fo nko a enya to kese ka obi a wo ne obi a wo ne so ne na na wo ho mo so a say yes enam na eba no enam pa me mfa wo mo ho tan adamfo da bi number 1 ba beso madam fu bia me kicho so ho fe hutwa na na adamfo ba akọ bibi ntimi mo ne di because yen se sent me cap obi abehu no we kwa bebrebe hu ne ho fesi wo bia me fa say the whole school mo nam de na mu the whole school there the whole school kra be ka say sa tam kwa the whole school no untimi fa ne compare wo bia ahon fe pa kokwa body eto bibia tuetuem na nimu tre asantini ka so bi hu ofa so wa won say that is the mo fe nimma chese wo be kira mo very good ni ti say tedwa na so that ye mate ba ko bi kan ono no ho fese no
but ono na boy bi obenya ni bia boy ne nsem wo bi boy ne shadow omo was come cast so da bia na we na wona ne ye close pa na ne ho nya fe no obehunu age no omo so da mo befa obi ade ne ye close na show so ono no say me ye sure say ono wa na enya aye free say ensu a oba o the body di john na ensu a market odi bedware no me ka me bedware mitrim to one shed that enware ne ho ye yes and odi nya asade so no ho fe ne kala nse na nya hwe and one ye nam ho say de pia ka ho na ebegina na said we sit here so be ma bia ehu na obegina na enso no nante a awia mframa efifiti na oh be fa no kwa wan pe mo fa no ko bi ni do de kokra be daddy so what you say and na me wadan for me so ne netifi ono so odwale a obi enkodwale bi efi ho nti ne obi asora ho machi kodware steady se ne be ya wo onyale nyaw oh we kra ono ahomete se ono de ne set ne de enya yankasa so but eye de se obeka che obi asent one ho se on siese unti se na sa de na de ban ne de na de ban oh bi ho a ye won ne ye ndware ne ya nti ya won no bo nso mu ndware ne ya me ba ye dware no kra mi timi so ahomache me dware me ba ma wo no ansa me dware no na to me nsa na nya twe ansa na nipa obedwa na ba bedware nti sa ne ma we no aya ade a eputu mema ofu ho kra na me kwa me oba kwa me be ma sent ho me ma wonche sa nipa nso obehia no atade e hye no ba ni nipadua ni mu no huna ene ma obawe ato so no so utimu se bibia eda na kwa enso obu ho kasa nanum metonyo se de otonyum ye na me kai se ye kwa bia na ye join na mujina mic ba ko ho enkofobia na se nipa mujina mic ba ko oh ento me de me sitie nti do obu ho awon kan ba me de me sore fio enyo so yi ahome na ade oh what dey ato se mic ba ko yes backers mu be 3 or 4 mujina mo ye 5 mujina ho tennis dina ho soprano dina ho na lady bine boy bine chese abo pesa me ma me se me anu tam tagina ni mu pa wono gina ni mu kajegun kwa cheka kra because me na me ye auto leader timi me bro mi me ka se kwa che so akwa wan stand so ti ase because one kwa che me kwa che me kwa che so no ba be we for ma be ma me ntumpo na aba so baade ya pa se wo no dofotie na pese o kisi no because on say awia se ade a na meka se de pass edie se wo du nipa no na at the same time o kisi no ade de wo wia se ka ba ana se nufu na nufu hye wonum na nufu ya se enyan wo be ye den last time tama na wo you know ye sa program bi se ya na meka especially omo a omo nufu esoso te se ye de yeah akese en men so no bi na mpene se enyan me da no na obi anu for so eso once in 50 ascendants one you need to be in because and sanctin kiti bi betimi gu ase so enti o dware o so pija esa pon twitwo ye powder crowd ya fa so that dey be na why you need that why we see kama why awo so enti obi o ho a o dware chese oba bi ko wura dware a aso abesi ase ye pam no no hey me kora bat house me husband and my sister am at the time to suwe I was no mpi o to bo se twin chenchen sabi what I am na me say ai ma tom to bo ase hey me na me kwa me nantam kwa me twitwi ho awie kwa no ansa kwa ma safa ato me na so say ase atwitwitwi so obu ho a obabi wona nanti etwa be shiti be me bi so wasa e wo so obabi me wo foot a bath a idio me chimi kunu to na ma yam because me ma no o ya mo mo ya no mo sere yeah timi ma won ko salon enkoye ba man kasa me ko salon na kwa koye me de so o ye ni nyina because me won nantam ya metimi de mi sa ko obi nantam se pa ubi a ho nyina ye na ahomete what I say almost ha me ma na almost ta pe shoes na almost pe slippers because me say me hu na on nine ma na egu na se so nya akona oya me den me obi a na me bi puti me off say me hu ade ba akopa e pam free ho so what I say nti me ya me kru me chire tena ho na ne mo wre ne me yi hu me de trimmer
try my one city obi on so obeye we nyina so still na onim de tie ne say de na yenua so abeke say eya wo ye na wunya asade no ana say eye say bia bibi na akọfa asade na ba ye wo entimi nkokora wo de be so ano kakra so ti ase enkoye say obepie baby party na o ka say mo koye meeting obi pie ho na chese bibi ase obi entimi hu me esa meyi hanka akata me hwe because say moye me ye me ma don say pentafre be ma de no kwase me say etwe pai be di twane efiti e be di de no kwase me esa kwam kote na bedwo ende no correct me to me bo ase tafra say me tafre free wo mo maso a de aba be sifo na ma de ne de na esurumponi wo be say esurumponi na ase ho na suru enye na efomode na onim se wiase so aba onim ema na ehonye no wa uguru wo be kan utire si osisi omu masi onye eh poor pelican what say ebe but e be onye obi ma na nye ni bi enti wo kwasa so opush wo peso oye nu otwuti awuram ma mi ntwa me homra esi abusuafo afi na adu tv ato hai kuma u tv odomu nkomo dwumadie na o hwe ene ye kasafa ahonidie eho ne nsem no kwasem se enye da bia na ebe kire ose kodi obi na emom enne ahonidie nimu a emma odosem no enye de medofo bi ukọ ne nche a ukọ ya da bi kodware ansa ono so wapia abonte wakọ ne nam da bi dware ansa saa ne nipa wo se yeti wo no because ebia wanante ya bi kra ediemu de tafrentafre etimi ye dai eba na ukọ tafre na baabi abe da bi tu dwarewia emedie eye kamapa na meka wo se ensa atiatisi wo man Ghana baabia a wo pensa papa no bia ko baabia pensa anompa ensa obodin aye adonko atadwen ginger eye ensa no kwasem se de atadwen ene akekaduru ene de aye ensa no de ne ma aka ho a eye manipadua yesu obi abanum bie ensa akọ na no nya dindindin pi obi atimi no oba nom be manom na emom obi a wunya 18 years entimi ennum bi oba o ma akora nufuo enu bi oba onyim ontimi num bi na emom se waburu 18 years o ma akora nufuo o adwuma no kwasem se nchensen papapa ne di abantiantia na ye hyehye no eno obi ho ye wo de entrantra enu ya hyehye ne kama a ebeboa wo pe normal one dada na ye ton ni bi nso a wo ko maso ye omu obi ho no me pacho o maso ye ewo akom offensive road obi oma wo tipumase onim fenso techima offensive road o kona o ye adu ahinkro no akom mfimfi o mo signboard so a ya twere nimu GB1 Roofing Company Limited me pacho okwa nchensen no bia bi wo ho enu mbeba be susu dan no na de beboa wo ya kirew ya ye kama pa e de yama wo enu ntimi pacho bomodin na komaso ya na ase frempanifo e wa homatrufo yesu number no ye 0540 123212 0540 123212 0540 123211 0543 0540 123211 me pacho ena last number no say 0243 577 293 0243 577 293 ena ofro ma omno bedin komo na mwa bi o se ebo bia ba bia odan ne wo Ghana ha ba bia ofro na me pacho ombeba no ma beye odwuma no ede amount me pacho betimi do number no aba obetimi the message number 0244 123801 0244123801 WhatsApp message bibia me pacho ye twa ye ho ne agenkrato ye beba sisi ye ba ne de de to aso ede amount sisi ya. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. I don't cry baby, media tajabo, ginger omu, no echo, upatase, ubanumanum, I don't call, I tadi ginger, and media I don't cry baby, media tajabo, ginger omu, no echo. Job
training, job training, job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Achretre ensa no nyuma bi te se. Ye fresh yogurt. Bees making. Sani ye si ye ahwene de to ye nsa ne ye sisi fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, Parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afei so besan so achretre 3D epoxy, biodigester. Sansa no dwuma we nyina no ye de namienu pe esi ho. Na ya chretre. No ubetimi ababi ye nyina ye bakumase eye ahojo Atenga Junction baby Kumawood TV wona se wo fra chiri na eba accommodation baby obeda no eye free. Job training, job training, job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood job training. Ghana for nyina. Ye de enamienu esi ho. Achretre ensa no nyuma bi te se. Fresh yogurt. Sani esi ye fresh yogurt. Bees making. Sani esi ye ahwene de to ye nsa ne sisi fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, Parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afei so ye besan so achretre 3D Ediba odomun komo jumedi esu yitwae ho na yasen ba ene nkomo no efia ha ahehyeshi nkomo na de esanse ensem na eba no ahonidi ensem de no kwasem se ehia onse oba na ma ye feles se wono ne namfofo ma no enam nkan wo nipa bi hunti no wonya ekunu ana be ma bi aba ne nchen a oba na achina onsa me be ma bi achiri nka Bema ye hwene se bema bebo oba nchen 9 cent wo ho na china wasen aba da bi lalai mema anye saade enti minia no ma ne mema amuti ne mo hweye no yesere mo ensem na ye ka no munni so anase momfanye adwuma mai na eniema enti mi ensisi so kama pa emfa emaye bema uni aba kansem na no ama me ho adwiri mi na ade no de ade na koye ne se woni obate ana ne be mate na enka e wono no kwasem so wa damfo akohie oba bia ahofe bibia bi wo bi nanso wo secret pa o de ne ye hu bibia enyi se to sa be ma obeyeden ye wo ni ma mi ense bi wo ho a e kan abrabo ho upo ene wona nam on se na me ka bi se ete se word of phobia se bi nanim wonka ne kan din pa ba wan kanso a o han ye no ma ita so wa hemfie se to da bi na so hene bi ebi a wo ba na fade no niam bi tichima ho ahene ni ma sam ka no echi ame ni ga se hene nko ani timika ndi sa wo ye wrakwa bi a wo be wo hene no na apesa wo ka now eto dan so a wo hene no nya niam nyina no pese ne chiam ya na ndi ase bema mame yemfa yenua ba nurse ni nensem na ye keka no dru ba bi a na yape wo ma nyame anim wo mu nso no akosua nwoma afa ye nipadua no nsem no mu na yape niema kakra fro mu nchen yenua ba ko a ye nurse ni ewo ahoma ne so ye be pese ne be kasa kakra bi na ya ma etiefo nso ani ahwefo mo nyansem kakra a futuo kakra na say education asenya hyemu kana e de amaw na najo amemo akwaba ye na mi nyaba me pacho na ho ye de na ma dom na se nyankopon adom ye nso ye ho ye pa anadwi de ya mawana eja Ghana fo ani Kumawood ahwefo nti ye pese omunya niema papa ni usensem na ete ye kan ye nka ne kwa na ye ka
ama ye nyinaa ye de atutu ye nyinaa ti hei ye fa bi ensem no ye fa o ye fa ne enso ekodu fi a ye enso de bi aye adwuma enne ye kasa fa ahonidie ho na moma be nurse fo nyame anim aya nam wo hospitals ni ade aya muhu bi pa e wo ho na eba saa mo ye den well a bit depends things ba no best na the here no the problem or the na ya mama ya isila the better the no the money aside the minister no the mom the say how to be sure be say na be ya nya e infection. Oh, okay. Me pacho me also pa meet you. Network no. Otimenka. Pacho otimenka. Hello. Hello. Me pacho otimenka. Hello. Nana me pacho otimenka me also otimenka. Yeah. Yeah. Okay, yeah. Na me bisa wa asem kakra. Me pacho on say ye wa hai emema epe leken pa mema pema so ye tafre ma ho ye tafre ma twanimu ni ade because tafre ni de no kwasem sa ade e de pa um se o sa tafre pa na unya nsu de mo onwunu kakra pa no ma anam se emonu mu toso pa na me bisa se eye se ye be leke oba o veka sana eye first ye come to oba eye sample saying me. Emma twenu hot chen eman enipa anum. Yes. Sa? Baby would do no. Ebia only infection bia. Na se ni esin ni. The entire medical no say. Na go for ma oboye ye fan. Any say. Ya sana sana obi a try na kasa no. Ewo one efficiency here go for dada say we say mo no. This night we do more work say ombo na bron say ama wenya ye. Enita bia or microorganism. Bia baby o mo na bi wo ni. The hot no what's all you. You do it a month of one of us. A bra, a more a back a bet to me. What do you want to say? A foreign lady. Aha, in the book that you have to it. If you want, I didn't not going to win my infection. How? Ayana, okay, maybe I treat you. Hello. Me pacho kasa meet you wa mami. But secondly time you know. Yeah, the normal secretary your money. Say Kobana or them massacre or baby. Once a nick as a minimum. A difficult protection as all like that. Yeah, no yadi and kami baby saukra. Researchers say a tafre man masia dinya tooth cancer bia. But not our brand. Or we research you don't get so much my for not a job subject not here. We can't turn up that want to definitely. Ntuza kasa na tata na amana yao but we don't oba ye infection there was there problem there na no all can na the pana wa be man we dey oba na so Yo mama ye da se pa na me last question enti say no na o me ye hu say no yes emema betafre emase
se oba na unit nko atafre na se problem bi ani onye sa. Yes. Ubesumi akasi but enye etwe bia na etafre. Enye etwe bia ene etafre. Nye wo petafre de kuchia na. But we need dia. Yes, yeah, infection. Now we know yeah. Most of the cafe or market. No, yeah, Yo, ma'am, any ye da CPM sensem no, the ye pa say baby sapa ne because I am na hwefo ta bisa na manfo nyina tati na nsen kra video bi ne na mabonten so be ma atafro ba se a enye obenya throat cancer we say enye ebe yese nti aha na ba o de enne de hia pa ni ntu de ye de wase pi se enne wanya bre e de ama nyame bo a obesan ate yen ka bi e da se pa nyame nsha e da se bema asem na enua ba no That's right. Wahwie egu because tafre no ye pe nanso ana huhu ye dai da baade ba ko kan me dan se enye twebia na tafre enye twebia oba bi omudi ni na mabonten ahwa wudi na kono acha ba wa hwe ho no ho ye obie so asem besi nti wo so wo steady ade no ansana obetafra ye dai watafra yi da na se passage wo bie ni emani so edem na wo kasa ye nko wasem ne so na ye ntwa ye ho mra Na me ka ne ma me nsa asase ye hye no so wo ye asetena mu. Me a me ni padua ase na me si ye me ho. Me partner na me ne nam no. On so ni padua ase do si ye no ho. Ani yem ye nu ya combine no. Ya kan ho Ya abom kan ho abom. On say me twitwiri me si a me ntimi mo wasa so me ntimi mo product bi ye dey. yeah No specific toothpaste bi am bi twitwiri. what did you choose And I'm eating so twitwiri ni si on so specific toothpaste ya on so hobe. But otwitwiri na mtwitwiri na ye kisi a me nya comfortable with the paste no e flavor no. And in that regard no bre bia mpese me di no na me kisi no no. I was making sure say wa mame flavor when ni je mani baje ho. Saa no so behwehwe afiri me ho. So ate ase. yeah Sa me ne me yiri na epie de a atade ko saa ne ma we mi ensa wan fa anya dwuma pa mo na mo a ye ta anya mo ho nsam ensem ka ebi se me nko a me nam me tuma shata ade bi a me ye single na me nam ba me ne me yiri nam na as a responsible husband me ni me yiri pia e wo mi se ye tie private care obi nhunu ya fade ya ye de nam but ye see form say I from ye ko asori ne ye ko event bi ne ye ko a say na manfo be hu ye so ati ase wuti bi hia nipa bi a woni wo mo da obi nka mo ho asem nto ba tum se kulu ne yere na ekoi depending upon or movement any wo mo ahokeka na mo afade nti saa ni mani nyina sa wo put into consideration nana ye ntwa ho mra ma me land pre okay nti me bona land tofa ye ni mpesa me kire ne se eno na ma se wo hu nipa a wo ne so ye wo yere so ye wo mpana o ti sa pampan ne wo no ho a se ye ne lum se ye sabi ni trum se ye ni twani mu ana se ne moto wo mu ni fo ase no I was so ye fast now catch I draw attention now in a very serene atmosphere bra wo good mood wow you say ora obo ho akwa mo fast over castle na kire wo obo good off now gentleman now onum boss yeah Obu abem kura. I say we paste o use no be checking na. Checking na hwe. Say we no make kasa na. Yeah, me ti ayi. So polite way. Now go cast some no the die in the spirit out. Esa de wo kura bob san de. Yo, uni e da se abusuafo ye twan ho abasisi e. Na ka se dwumedi wona waso yasne eye Adonko Atadwen Ginger ena GB1 Roofing Company Limited. Omuna aso yasna me de dwumedi ebro da bia. Na dwumedi yesere ye sponsors ono obeso yasne da bia. Enu nti ye this number no beto screen ne so na frey na beso yasne na da bia timi de odomu nkomo dwumedi no e de abro ye twa ho aba ye ba na ye de dwumedi no nto aso e de abro. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. I don't cry, baby. Media Ginger,
Nico Atagiji, Nomne Nyanse, Bonto Emma Nipa, on the Enfie Edunwa, and Sessa Apin for Eno. Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV4 at the job Ghana for nyina. Ye the enamienu AC ho. Achretre ensano nyuma biti se. Fresh yogurt. Send ye see ye fresh yogurt. Bees making. Send ye see ye ahwene de to ye nsa ne ye sisi fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, Parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. After so ye besen so achretre 3D epoxy. Wey eye Kumawood TV4 ana ahyeda akofa a teacher for a oma ben ewo nimdie ewo nsa no nyuma ho se omo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra eye cool 300 Ghana cedis per ana se ye de 300 Ghana cedis per e besua sa ne ma we nyina e de na mienu pe na eye Baby ofri bia no obetimi ababi ye nyina ye bakumase eye ahojo atenga junction baby Kumawood TV wona se ofra chiri na eba accommodation baby obeda no eye free jumade eba so 22nd and 23rd February 2020 etibusumi atosumienu lida atosu aduonumienu ene aduonumiensa enumu ana ye sa jumade eye memenda ene kwasiada ene ye asi ho se ye sa jumade we obi bia timi baby Memo akwa babio e de ba odomu nkomo eso e Kumawood TV. Yetwae ho sisi ya ba die ye ne Dr. Mayase ebidi nkomo kakra. E ka cho se e fa ayase nipa yayase sei ni hodi. Entini din no me die da bia me friend Dr. Mayase. E san se I fa ayase be makotie ehun wo se wo kwoti wo na so kwotete se mi kokrumuti se te se mi nsa baya wo se udie frɛ no ana behu no obemna ise yirima si pa kotie di wo ye hu Dr. Akwaba ya me ne ora na ho ye akopon kusu chira me ena wo ba atadwe kura niema kura atadwe no ni secret ne sei me nim atadwe secret aba na asa wo die a wo ba wo rebai say during your friend long journey the Jamaica ho asem na amanfo nse da hu adinamika no say what try and obi a try as say medini super power double super power they say emrane de wuji eni me fa ba kontumanu ma na aduro nini wo hwie we diti a na wade awe atadwe makoma 7 wo hwie gu niti na de awe atadwe makoma 7 nti wo si so ya watching our mind and so when me na maka tiro what you say she dream wife for to need come what you say and you know ope bia watching I want me them one me I said that I'm sure see wife and you didn't know her and you koto wa we paboni ni pa doctor nti obi ba na na kuntu na wo hwe ni nyina hey doctor hey ni ambeze wetie wo hwe say o yiri mu no ye yawa e mo no odo be police enu ya assault procureur no odo ya nya procureur na adesa bomodin nanya e kama na mo nkuntu ni mu na wo no so na o hyebo ba kuntu mu tan na so ade kama sa nso ba unse ba sa na nensensemu eno sa na o bon fast pa na fa bi si akira sa na bon to se pa but so e kama and the police case be adechia case solved what you say do we dey yan kasa ye hia we hia na say obenya long journey ni di fufo ne e kama
come on and say wife will sad I'm an who is sitting also to reading a weird do you can what they are doing papa faja o se feel my touch a jumanat would you do because many I asked it says here magazine winning the area many aje wo ho no say fe who say be sofo yeah na man for their problems in the body ade we no ma se mo ko fasting mo mpai na ade afi ya bo emfa na nyampo ga je me di ade asha hem woni ni wa hwa mepo me nim sofo yeah ni kaka bu mfa ma wo problem be solve say say ni je nko nti me we ma so ba wa de aware problem ba e fa sebe be me nso ho e ye ya ho a wo koya na wa gya mu a me mo mpai me ma fasting me fasting ma and I say come on. Na wo de koyo. I think that problem na solve. Anu anu no. Say aware ya court. Fa sabe. Ateke to ho. Ni tietia so bi na yere dan chana na ho aba e court ni toko ja aware no. So say ni nyina wa corridor. Ishiran kan yankopon say wa fa me so ye say aduma we. Ah manfo ama me tai. Chese din ni de obi frɛ no nyanka say doctor pem ni say asɛm ho. Asɛm ho. So wo aduro mi say de wo say afa. Oh. Engine say wotie me afre no ma na egu ayi no so 0244 67 4927 wo akire na wontimi ma hema kokobin o kina me say and answer normal we mobile normal and answer wo say ni skare de egu so the boys na ogejeji and ba bia obi a wo Afghanistan kwa de be dun be bre now so why they wage wani what you say na Valentine e de mesrew e ni gen ho a e kama e ni kama ho a Valentine we Obaku ewu obaku be pira. Wo eno mo. What you say? Enti fiase na siesie hu. Na we no so yesa wanya game ne nko. Ayi na set ne nko a we no utime ewe da bia no pa no nwire ne ade na usiesie hu ne ade. Wo ye hu aduro. Wo ye hu aduro. Be ma de in fact se bo tere ho kona we yam pagya pa de a. Opan check hu. Ahomachi. Hey! Se we ant man pagya. Wo down na simpa so. Wo ye na afa wo de sumia hia na hu nya wo ya. Na akakakra na ayiwe no owe akasa ahemra chi na akasa obabia na wonche no ina no de bebom no wawe ne atadwe na sa wo hwie we ni ti ewe no hwie ni ti keke na wawe atadwe mako 7 na adewe na wo de we atadwe ne so black no na obo hu se aduro wo aye kama eno na ayi papa no se me fi north nso wo aduro wo ye super power afere wo ye double super power obi afro e ma fans obi afro ma fans wo de butie na sese kura de mesi mayazi nso abeka mayazi bites mayazi bites because sport bi no so open mayazi na ma me so ni bi o se wo ni bi sai ene ye no nsa bia wa ha ena wa ade me no mama me no frɛ me mayazi bites so wo twa yese atadwu wom akekadu wom eniya bibia san wom doctor hu bebe yo si he o ya dance ni kese Abantu so be petwa pa. Officer, okoye, ofre wo se da, me hu mo. Na me hu ma. O sa de o se. Wo di twa ne ho ma. Na mo ko amanfo ma na mo du mo sa no. No, say man ni agi. Because oba de wonim na o jinjin na ofre na. O ma bi. Ba ma mum so de udi ne pa. Udi ne sa wo ne ho ba tim. Na no aso okra. O use aduro no enlargement ni nkunya ma be ma yakase no. O say o ma ko ha me be 1 nkini wante. Hey! Also, I saw his scan against the guy. Jamebo. On every how many free. Because also, English will never say, at 13 can say this. I feel no about what I'm watching there. Into Upebia, me producer, me producer, a mammy signal. Yes, so be now, man, so pursue the other. Hello. Mais si on est super power. Hello, mais cérémonie. Oui, cérémonie. Mais cérémonie de mais si on est super power. Allez. Mais quand là, mais là, le vrai là, il y a même quoi des bois de matin. Elle ça on dit que ça va on a c'est na mais je m'attendais mais quand monsieur Konongo il va avec mon frère. Elle a dit quoi mon frère c'est ba Konongo mais il me on a même blague là. Mais vous jamais quand il y a me boire qui me ça frère. Oh yes papa wa mais on a ça mais c'est le mais c'est dit da ma natia o mata oh yes papa wa
ada family say me yo ni akekwa me samba ono mate me pro me ko kuma TV na me pro wow afedi ta waso edi ni waso ye sremni no hu bi da waso sremfu no believe say draw we do waso hu bi da be super power we enu dey bi no atanya di na me ma no wodi kamen so ose okwa anim ane sabi ne hu kura num na ne ho na yira me hwe atadwe di kama me hwe eni enu ana za ohwie ni tiri kakra na wa hwe atadwe na 27 me yasam gudara me kanu tina brani di wachi kama abranti enu super ane yi ho gbogbo ti wo ba nu kura mayasi bites bites ewuradi ebe kakra mema be ebedi wachi aba ha de be hu me chese na gwe wodi wo na wunya hangover tinsu nya den enya oya ja amanfo na je hu na chinsu ya de because ayi bi wom tuya bi wom kakun no ho asem kakra bi na ye nso so okay etie futia wontie tie ni ye grofo ni mi yusu wo se nkunu keke but maka che wo se wuti nkuna eye enlargement na opese obe ma ye kese mo pese ye kese a onhene nso mam no fa won sakura bra me fa nkyere nkofo me fa nse atemi pacho nya abkyere wo hene yire wo ye pani yire de wo ye sam pacho no da woro mana pacho nya abkyere me fa won san ye oba de ukoye ne nse bi kura na tenka won nsa na pacho da bi meso me fa won san ye pacho o de ajiwe fa de we ne ye okay fa ya no pacho e fa nse obe ma ni wo pese ye kese a wo de won sa kokromoti mi wo ye na massage so na wo massage ateno wo massage ano no na wo di chimwe na wo di pa ene ade wo pese ye tintin a wo de won sa mienu we ne so wo be ma no soro na wo hwa ne bom na wo de we ne yadan etwi na ejemere wo ni adaje wo ne bayi we take 10 to 15 minutes and so we wie na ya no pa nti e wo se eyesi asa wonsa awade ye so na wo pese wo twim nti wo ye nti na wo twi na wo twi wo twi na wo chim na wo chim no na wo chim no na wo chim na afa ehia daje na mekana na wo kọ wanim ade chia ese wo sanye na we 3 times a day when man ya wi a nya ne anopa na anumere 7 days ni so wo ni oba nhia wo so nya brema no so nya brema na after 7 days a obetimi ni oba ya dai ehia na tiefu ntie mi ye mesi adro we use na when who side bia within 7 days I say what diabetes, what syphilis, and gonorrhea, and high pressure, and prostate. Today, what 7 days man, what on frail. On frame, oba, Mamma what drew, and my sire. What you say? Into a draw, I signed the full bar, and diagnosing for Oba, a mamma drew, Yarama was swinging. So what the Bema a yes away you cry. Doctor Bonatofa, Nafi, young. Yamekan said, Famino. Emery problem be our how say a spiritual side every friend what does it bema obema so we get it when ye wo fa the plaza one am for beduare ene ayi nyina what the friend afa wo the boss na we gye mo no friend na beje eye kama because my wife anya ka say eye kama there na eye kama see maybe ndine wo fra ko okra ye so no yo abusia for na enu anu number no at the screen ne so ene ne nkasa na so sorry sisi wo so sorry pe sha say say friend ono onna obetie o call na ko ise ade bechi sa tem bia ne phone so enum friend ne nkasa wasem no ehum wone nsem obeboa ti ye twa ho abasisi ye ba na ye de nkomo no nto aso ama ye twa ho aba baby, media tajabo, jinja omu, no neko, upatia se, ubanumbium, I don't call ataji jinja, and then Adonko atagiji yomne nyanse honto ema nipa ondi enfie edunwo ensese apinfo eno Job training Kumawood Training Institute aye Kumawood TV for at the job training ebre Ghana for nyina ye de enamienu esi ho a kyerɛkyerɛ ens de namienu pe esi ho na ya kyerɛkyerɛ
wei eye Kumawu TV for ana ahyeda akɔfa a teacher for a ɔma ben ɛwɔ nimdeɛ ɛwɔ nsa no nnwuma sɛ ɔmo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pɛ ana sɛ yɛ de 300 Ghana cedis pɛ ebesua saa nneɛma wei nyinaa ɛde na mienu pɛ na ɛyɛ Mema wakwa baby edi ba odomu nkomo dwumadi eso ye ne Dr. Mayasi kodi nkomo na ne nsem no mo de pa atadwene ade no eyi na wiwi bi eja ba ne de ye ho aduru ye ho aduru na ne be ya ye kofi a eja esikuyafo ye adwuma a wopon enti na ye adwuma wi ase ye be pon ye pon anadwo nso e be kofi evie nso de enti eja ye ho aduru kakrakra ya ba no ne aba saa nneɛma sei nyinaa nti ɛne pɛsɛ ebedi ehu ni sɛ ne bɛma edie ayɛde ɛwɔ fie ɔbaa hema ɛma moyɛ nipa bi a no kwasɛ mo baa yɛ abrabom no mɛma abrabom abɛboa yɛ nanso edu baabi a na ase abɛdunfo ekunfo tɔda bi a ɔbaa obɛnya no tɔda bi nso a wobɛtumi akɔfa baako bi a bɔmbo paa na ya na dia na de saa nneɛma ne ba because so no obehia na sente free no de nya ne body ni mu be free ahemfie ho ba no dia na de saa ahemfie o sent ne ba saa ene de ya ne haadwen pa ya de ya ne haadwen na se o de ni gie e de kwa de bu no se bibi e pushu kwa na se bibi e wo na se ase odo a odi koru ade ni mu e so te ya ne haadwen ba ya ne pen bebre no e wo se de oba obesiesie wo ho no e na be ma sent na ba ho na se de e ma no emba ho so e na pen bebre bo o pese o yes sesi na so ni kundi ni wi a wada ho a ma de chi ana se like ase one ne be da ma de achi onko ye hwe on klini ho nye hwe saa de no so e wo ho ana ka ho a eti be sent ba ho ti woni be man da wi ye wo so ko ho o da nye se wo da wi ye wo so wo da mo odi wi na wa sorry da bi esa be man ko be ye star sort ase but wo di ka ma ne ti ase se de be ye na da bia meye neat na say like sent na me de ma ono e be ye de bia nice ama ono di me ne wo da e wo say de e me bi wo say me ko horo ma e ho ye neat ansa na ma ba beda enti mo de wi kwa mo didi nkoma be ya be ma ko timi fa mo de jaw no aso na kwa ko horo wo kama no aba beda nti se ahomache kro besia ba na e ho ye kama because no kwasem te de o kan e pa because ono oba da wi na mo ho ba opepa no kra na say ya ye sperms no na echire nyan o say sperms na echire nyan enti say esan won ho a sent no wudi the first no ene asesa na asesa so ena da mo nso ade na ewra mu pie ni nyina no na sent no su pie ebi kata o mu ayi akoya ameta hwe ni program wo say ye de raba crash it dibi na why imagine say wanye wo ba wo pene wadwudwa mu da ho na no sande tie etwe no etwa a enye na ase anyinya ase wasenya da na aye enye be hu na de raba say wo so ma conversa do bi show na me am cotton kra me ebedwo me de sent sa kra de me internet bia wo say wudi honi e na ye twa no nchen no ho e ya na anytime bia mfifire etewa se wudware ne se wantwitwo ya de pa wudware na wantwitwo wife me ban se ma ne be dey kra na wudware akona twidwoma ba na e ma ne mfasa pon twitwi nchen no na wa fa on safa wo se ase de ho ni hwan no so ene na ye fi na obi on ma wonyi ne tweso me hu oba bia ne tweso pa wo hye dross na ebu kama forest mu ewura no eno edi entia ana twa no edwuemem obu ana ye ne be ye niema na ode ye because how come so oba de wo ho so unyi so na etwe eni wununum kra nya yi na no petwetoku na je se wo kobiebie wo do nsa biebie ena ko pekotokro na wo di twetwetwa ansa na wo be wie kwa na wo kra waten kana ateko nti se saa no ede nkaba so obi on ma ede papa because from afa ho wudi ni se kra ede nkaba ba ede nkaba because awata so nti from anko ena de mo na eho no ebefu mo no e na ma rashes kra beguso so what you say
pimples na eti mi gu e twa na say your skin say ya enti so wa anye ni nita bibi eti ni ba so pimples abaso be da papa e krotim ba twa oh e kro be ba so na wansa wonni de na abopo no unse untimi fa sapo ni ntwitwi te say otinwi afu minimum bi oso nde wonde atwa so eyi de me wo so at least obotim the scissors a shape no come ye wo eyi wo why de bubuso twa so kaka ha na ekofom kaka na woninum kama na mu esane salt ya say eno no krampone ana ye krom no ho afo yi enye Ghana ho papa say don't want baby no want baby for no eso no kwame se bi omu ye ni neat salt ya say e twa de wunya say wa shape obubuso ama no akofom pa me nka se ko twa ne sakola me ye no me mpe salt ya say but enchenchen ne de wobetimi ama ho na yesu salt ya say ai nti wo mu na ye nti wo so ba de wo ye twa de o se de bi odi ho ni amotuom no ni asem no na one thing no me o se me wo ma adiba bi wo ma mimisa ma nsimu brazier why ebi mu na nso bu brazier wo be shia ma bi brazier nsapa last time bi me ho bi da me ho nyanya me otim say ye fin so ta say me o ba me dem ma no brazier ba be 60 crown say I will tell you menton but I don't know say bia me wo bast nintia say me bo na say man change a e dey ni man change a na ase me ho keka me maya mana ka me ho so te say obana si me see me braziers na me panties atawa e chede ye koton oba bi dwa ni ma bebiri odware ko o man bi nkotokora nya wo yi atutwiri ye tunu mu ne ye twem ye so koto so te say okoto from na de sapono o say ye tunu mu line na da han yeah e bon pa o e bon pa so when chuchu ya say funny clips bi abeba ebinim gina bont ni ye tunu so won dwale ho ye ntia na hene so te say on dwale ho ye be ye wo hene because e ho say na maka so do nsafa okra na abon say e ho na say de ehwane bi sa also this upon do nsa e hye sapon last time roy ha on say me teach sa de no wo do nsa hye sapon na wo de twi e ho ne yi wa han mu no wo pagya me anytime me bathroom bi akonya si ho oto bathroom ni man kasa akonya si me husband was I don't know class man na class ba oto bo ase me to me bo ase e ho na e twene ni tunumu no ho ne de me be wa me soft man me can sim bi o say sometimes o husband o kunuma ne e feel natural scent na me natural scent me kun woti me shino atem say wow e no start feel me mama so masum ba bia me boso na especially any I walk past say any da obeba de any me nyampa na se ahye wo nya ho ahye papa because so aba sa da de nya kwa kwasra no de kwa 24/7 but say mo ba kwa mbeda mo dem he si gina pono na chi we o ja okra say o ja okra ye bi wa da wo bem so what I say wo se wo ye ni tete bia me say me kukwa to ka me hwehwe waso me nya ahia but ade e tan ye me tan sanity enti ema na unuanu ma na no kwasem omun hihye draw so de paka sa nam na hu ne say oh enye good e didn't na ma won she pants say sa ne to no nshiki oh debi enye oto be shike be ma pepe ho se be ma bi wo ho a e be shike na wo pe na akodi ubi kwa so test de nyame aka se wo de ma no ye de one de ma so wo ye de ya o ka se wo die ni se nyame ka se excuse me to say be I say ene de wo hene yere me fa se minya ware na na so aba so nya ware wo se wo twu mutan ya wo de na na so aba fa wo se me na ma me se me ncha dress ene be ma me to ahye kinti no na yo hu me wo akotwa wrong meat ndia won do kwa akohia akwapo because on pede wa ahye dress so what I say ena me say be sha man sha ndakwa me ntimi because be sire twi ho ena ade me tan se omo sire mu atwi ho atuntum no me tan ebi so me kunu so o mpesa ana me ma bebre mpesa na ho na wata na yese oba wo besra otwe so otwe ho o ho de yensra ma mo nsra ma bi sra wo mtwa so ebi de be de so sra so ade na natural nti ena woni me ho no the way Yakopon say no wo de ade bi fa so betra ko ho ente se mo de no so what I say even powder crown so wo de bonus wa anya kefa me metimi de ade kata ni mam de powder bo me nchen say
because we mistake ebe ko ho ene ni kwa se chemical bi akọ ho egbo ho mo de samana ne ene mebi sort ya say debi emwa ema o se twen ti ema mo hweye de ohene yire kanu no wo se ma munufu ase mo ntwitwi mo yiye mo ye mama tuo mo nyiyi na mo twe no mo ha mu ni mo he mu no na mo nye so aba on se mema yehwa no ensem wo ho yehwa se timi boba apo moamoa na fin ye dai eshim akoshishim mema bibiri bi kura boxer mesi wutimi hu obi wo mo so boxer netete ho awura aya na asefem na bi boxer shorts ahye ne bi 3 days 4 days na hye no na wasen atwetwe atete ho na ode nam abonten emrantie no ni enua no mema de ne ye ka cheum me da se na ansa na no Dr. Mayazi mi bona baso waboa oh say ye ba na no the powder bi buy yeah that brown powder bi o see ye tea e da me dem kora that's right e dey try na o ma me bi na ura just say ye kase duro ye dwuma on say my men sam ye dwuma nti me bona baso pa se nyame hira no na o ma na dwuma no mu ntre he say sa ne powder no said the word attach cross and abeka ho ide mama ayede owura wo bisa hwa ene de attach ne hye me botomu na ye pa na me nam de ne boso se o muton no ye china dem se obeji fu wan oh me konko bi aya na me mo mu di twa na attach wo di hye fridge ma na amoamoa eno e wo se esi dry e yi amfa mafa na pepe bi di esi na se me de yem na mekazi e college edwie ba yekote so ye nipa be 17 in one dormitory edwie ba yekote so mu jaa ni kuha na za go tizu bi ora ena mu dwiri ni sei se asa ma bo ye mrantie secondary school for mu hwe ye ni ade sabere me se edwie ba na oni sabere drawing sheet ya na JHS for the technical drawing ne o de se ho no atena so na blade no yem fan she blade stick so nti sabe na disposable na nya common sa phone na use nti wu nya blade ni sa de wire ni sa gu paper no so na bie no wo mo tene eya yi do ora aso ehu ye no edu abra ni ezra bra be before na ate say bie na nyame na de mo mfa so ma mo ko na ade am ye motime agina mo ko tisu wi gira wo gira na sa zo efe mo kon say 3 years and 4 years 4 years na mfie 9 se menyi me kwate so da na dwie no buy to the sense say wo classroom say ya ho ni ye wio so wo mo eni namu wo mo papa bia o na mo na so mo de wi nam ena ye wo hene wo mo born nkirewa ena sa abere nso ye pese ye kwati ye kase enti ye nhye pant tinwan say edani kanim unya p pant bi mu hojo kakra ne dem no say di akoni aba ni kudon kadan tu kwa say kwati ne bonsra na oni hwa no enwi na nyame di gu hwa no ho no on say nyankopon ba bia ntokro dako ni padua ni bia no wodi nwi ne boho ban ti amoto mu ya no ho ya sum ye hwinim ni ya ni so atete nya de nyina no eye enwi nyankopon di protect intake no because the padua no oxygen na pass our places no na koyemu na ye hwa no ho no ye wo nwi bia eno na kire se wo hwa no bibi tichima wo ho nti so ora sa yi ne timi bodokono yeah well na flex bi abebata wan wi abeka se afu dwene that's right the dwene ifin percent ke bre bia wo se wo yi ena no ni yie ne ehuntu wo ya je se wo to obu ase ebie yes bread na yeah wasaw yes go blade na aba ne bia na mo to the stand say e fa okito bia ki ya on say yen kan ni so anopai ye simu fi ahmachi ni say do have as early as 4 am na me yi ma no you my body say sometimes it me come na be moja ti yi say me tissue bi na na ma pe mo friends hydrogen na na spirit bi ha am dia affe oh enti owura sa e ho no mi say so bad me hwu agu na funum say be sen no ahụ e kanya me pa yeah one so ho nti abada dia gu obeda dia gu enti ani ka se wo mi say e mama blade ntimi ye hwu ahụ ye kwoti na tifi ha ne bi ja ho
enti me prefer say ni me yi partner de na partner so yi ayi wudi on say na 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 ire ka wo mo ntwe no aho no yeah said ye wo mu si yi ho efa oba bu ho a wo yi ono ayi no ho a wo mo soso no mo fu soso no ontimi nche da nyi ni ntwe no aho ebi no de ahwehwe ne yi basa me no me count ho bio na anu mani si na se me kura ma password ni bi bia be no aha di e basa ene no so ya na ehu kire se wo ye be ma no yi tweso ana wo girlfriend tweso bia ma no wo hye ho bisa sina wo twitwa wo sane ne dia ena metina satwaba no be so no nufu no mo agini yi be guru koku se pe bo so no wa yiri uti no na fe wo count ni buram wo count ni buram ade ne nye ya so no ohuhu na no te se de wadi mako nti akade ya do wo me do fi kan was dead was dead se wo hwe se de twa detie pa ne sanya be ma wo sentwa so na ho ba wo ye wo no a kesi etua so ntutu so abusuafo ye matrofo na tum a obetimi afred de wonsem aba na yetimi ene wakasa yes ofra dum TV volume no na ne enkasa te se de wo ye call na ankasa ofre ye ka odomu nkomo na wagye so dedew odomu nkomo na wagye so dedew enne ka ho ma agro no eye de ewiase ase wo didie no enam nka ho a enye de wo na so te se de bi obedi se ya enam ye de e ka ho sanse nka ho enye de saa so na ofre odomu nkomo dwumadi a wo se ogye so dedew na ma agro ne nso eye de pa obi aba hello so obi ama nti yanko so aba nti enti mi wie no de meka se owura ye de wodo ne bi ye ho na twani de ni na ya ho kan de bra mo se nipa ne di ne hu ni odo no na mo committee mo ho se ye di ye ho ti ye kuma mo di ye ho a wo ba wie no bo se mo nya fruitful sex pa mo atede e wo sisi mo na ne kura no se hwe na chimate bi wo ho a ma ye ngugoro ho e chena meka de kien meka da bi eni yaka na mu nyina mo hwe enye ho adwuma na mo girlfriend bi a na me pen pa but onyane menses na ofia after say moja na twa no first 3 days no pa we na di na uni bio be uni be jai powerful scent pa yes isufin and we chire fin convert gynecologist bi a madam for no na kire me say e natural na o clean wo mbu no wi a say moja de be man moja ne be clean wo mbu obi aba hello good evening odomu nkomo no wagye so dedew e de amai dedew odomu nkomo hello me pa cho na o ti sen na me adum yeti na so abade dia na sama kese no beka wama akonya no te so no ho ne ho femfem no ubodi na no femfem no ye asu anim ofele wasi anim na o kan sama kese oh yo mami ye da sipi ye da sinyame nshaw ye da sipa wama ni ahụ afan hello odomu nkomo me pacho din baby akase free pacho me kase free manso takrasi amanse wen manso takrade takrasi yo from of fata do na from fireman ne o fire ho me pacho ye tie wa papa Bajo mujuma dia yami sepa mi piemu da bia yo ya da ya mi flema no tanga mo ba na dia won sa kan dedo yo what's there yo ya da sipi nyame nsha hello me pa cho me wosu hello yeah bema nti yan sese ya hodin ya do ai o my partner any commitment hello odomu nkomo dedo me pacho din baby akase free
Because Achim Odan. Achim Odan. Baka. Yo, me pacho iti o mami. Udin ni be Udin. Kuwa lele tino. Ito ni mwana kifanya. Me pacho Ito ni mwana kifanya. Ni mtani huko. Intimate mi apa mkena. Osi ukran ne to ye dey. Menina tino. Ito ni mwana kifanya. Ito ni mwana kifanya. Adan di entia. Minim di entia. Owe. Yin na ya ba kole. Minim di entia. Me pacho na owe. Kaka pa se drewi apa so be kunu. Obe pie kwa kwa. Me pacho oben. Mbachai. Ye betimi na kasa. Mbachai, obe din kwa dia. Ene ma ene ne nkasa. Yo. Mbachai Oso ofele. Ene oni e kasa wi bisansa ade nti ne toda awia sa awia bi ama nka okondo ope bibi kakra nso onfa mountain. Oni ko akoye eduma be na otukura uhu no fi. Wa ba no so na obe hunu. Dabi. Mr. Oide ene ne nkasa odom ni abrasiem. Am so obeyi wa no na bibia ayekama. Why? Bacho. Me de na bi se dia no hunu. Oh, so enye se no hunu. Se udi ana. So no da. Hello. 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 Odomun komo. Hello. Hello, odomun komo. No waje so dede. Odomun komo. Dede. Me pacho din de bi akase free. Oh, me pacho mi din di tuja me kase free. Doma. Me pacho yetio papa. Mo program na ho ye no mani. Ya dasi. Yo ne California bi wo wa. Woni bo oye jumana oya be nyaade okuda oye kakra dia be ba blesa. Na enne yasema ye kan ye hu nso asembe na abeka kire etifu a yetio. Oh, ne asma mekanize mo program no e kamanti amista no nkoso ne dani de na nkoso ana hon kan ye to yi ni ampa moye bla. Yo, ya da CP nyaminsha. Hello. Yo. Hello. Hello. Bema. Enti na yammo wasem no na udi wi no. Me wi no de meka se nyina yenim se de obi aba. Hello. Yeah. Odomun komo. Hello. Hello, odomun komo. No waje so dede o. Hello. Hello. Pacho udin baby akase free. Udin o kase free. Bonwe asante bonwe. Me pacho udin. Pacho me de Kobi mpacho yetio. Ba na ma me ga se. Enti me ma enzo nsanku ya wana. Mente o kasa ni o se den. Me se na ma me kan bi je ma ensanku o mo tweso. Na o kase obas wo ni wo tweso. Bema nso on se wote ye nua bema so abase mo se wono ko school no. Sata mo nso gina mo kote so pa ma sata m de nedwie wo edwie ba o mo kote so enti nedwie ni won ti se wo gina o kote so nwi bibira ensa beba begu so me pa cho watemase. Hello. 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 Odomun komo. Hello. 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 Odomun komo. Hello. Odomun komo. Dedo. Me pacho din baby akase free. Okay, friend. Samson kase free. Aya low TV volume no nani enkasa. Me pacho udin. Samson kase free. Bonsu me pacho yetio. Atonsu.
But I'm wife when I never quite now, person and whether about you. Ebi a wadi wasan oba so bi adon hwere ba ko de o bi aso onu nso o ye nipa o ana papa watemase say to the tense on say edie enye punishment ye mfase me di oba a punish no ana say me konunum bi na de gewi metwe na so pa ye nye ne sa eye ani gidie enti eye ade e de gi ani enti wontimi nkonunum ade na say de Dr. Mayase ade no wo num ye wa amane bia no onko anu anum e na ogina so panya mpacho enti du ba bia mane nso ho me kakra na onu komi enye why hello Yes. Odomun komo Dada. Me pacho din ba bia kasa free yo ya da sipi nyame sha ya da si hello am for serious hello ana dwetwe so yi kutwa ntweba hello so aba obi ama nti ye nto aso nti me say odo no ye de namoa edie ye nkyere nka se nke die se ade ya hello Hello. Odomun komo Hello. Odomun komo hello Yeah. Udin baby akasa free Me free takwa me pacho udin Bacha me de Florence. Udin Florence. Oba Yeah. Flo me pacho yeti o Me pacho say like sex there near you. Like your partner no me money give us sex no say normal. yeah se eno on se sex no ewo bibia mu ma eno kan ma ani gie ne bam hello so aba on sex ti obey or cast sex hello odomun komo Dada. me pacho din baby akasa free Yo, na le abe kasa free man. o kasa free Kumasi de oka Kumasi a oka baby a Kumasi fine Krofrum me pacho udin Yeah, sama de. yo me pacho yeti o Ada mase na name of foot you. Am man say ahun di e ko ye hu yamma. Ye be ma pa chi tu. Nya ma nko a. Na ada ma ko a me yen na ma me na kari vi say na na yire say powder bi. On fan trivia na you na ja say be boy nyina na yen so ya fa ho adwe. Oh, say powder dey be out in the bar, but yeah your powder do a my skin. yeah yemfa we a yefa frefu bia bio na yetimi abon nsem ne tofa ade amam hello odomun komo hello mami ka powder no eche ya So you shipment to me obian sponsor and to me more powder business really. But obi aba yemfa hello Ali. odomun komo Ali. odomun komo no age so dedew odomun komo hello I'm say okko hello odomun komo Dedew. me pacho din baby akasa free Me pacho FM Francis me kase free Asante Jamasi. me pacho yeti o Me pacho me pese me bisa se water free o yiri jema kama na se enye. I'm say ya kire ya ma nurse ni kura be kasa akire ya maame nana yiri wa ha osan ye oba die ya be ma na ansan why yo nana yiri enti powder no na ni bi kire se powder no to say me say
me ti mo powder be but your powder be wa obetim dia bo tete ka good night powder e ma me no mo ni ade ye powder de si bebe na say no powder de boy free powder de because me from an e to pro so ti ase enti bi okwan say me de ball set for say bibio but me kunu pe so any obobo no funtam powder ne ade no me koshi me na wo match nko ana se je ye kode a ana ne kra ayi perfume niam bibira beba e de gugu e ho a ehwam si nipa no dware wi anumra wo ko bed no ho no de ho ye sensitive say wa hwe ne ya chemicals die so ti ase ene so person odi bibigu a obeti na go pant nim ba nya pant na se so ti ase because ye ne ho no enclose to say you know otra ho bebi nti so ko fa de ko go na ekowura wa no so be hawo nana wasem ti abon na ye so so ye bra so me kanyina ne say said that da yesua no eye pa be boy ma ya ware ne ye relationship etumpon na ye ma ne meme se wo pese wo dofo wa wo so wo di nhuni so ti ase eni kwa se ukuru ana se wo ye de bia na se o wonwimi woni mu because sent na pam no so ti ase e wo se wo twen wo di huni unufu asenso di honi ena wo motuo mu waso achi waso mu ye hwene mu nyina because me enya etisi mi so esa akom no baby am de me ketere me wura sanso am nso me kunu mema waye so ti ase enti o se ye di ehuni kama se na ye beye na da bia ukunu hu a o de obu ama da bia nso ma ne ko do se wa ba won chen so because oba wo te sent papa motuom na ehwam nufu asenso ya me kunu menu food also timi ni tisha ase nyina na wo show ai na ebo won so ni timi na she fifi na me de mia no ye di agoro na je hobo anko betimi ni tisha she fifi ontimi nti yese ebedi ehuni na medi aye de ya omodu de wo sen o tekrema so because obi okro dware anadwo a won pesti kan no de wo matcha e wo so wo sisi ohun yi so ti ase because ni nyina kan na na ye da sipi so aba ye mon tofa ne enso so tofa bo nyina na se die ye nkyere no ye free ankwara abiri nyina e beto ye ma me ye papa ne o papa mfre won tena se nka se wonya oba na wodi no a na ma no so so hwe a na ma ne twetwe opoti da bi na nkakra akra mo amu wo mu a utie wo namfo no nkomo ni ade a na odi sua bibi me ye ho se ye nimpi fi se ade bia no se tie na de wo kan we kan amanfo kan ye fo if you say we wajin so woni pi ya ubedi ba wajin o se me digay pa now nye me kai me bi me fa bi na ga no na okasa opagoro odi ho hye panti da ko ye to da me no ba ho na ye di nkomo anti manafo ba so friend Douglas ye ne wo bo no bi san se aso esi nti e free say o si so mama edi wo pa ho pa ni tin di ma ne ye o de na mi sa ge ni be bom din se so aba o pa fu fru di da na ka mi wu fi say me timi hu say what did gay so ba bi ni ama fa na ma yi mi kuma ma di ni pa say sa again so sa wo nya wi I say wo di obi no kin kan wo miamia no fon so nti hu say me modern mo no amia me sam ho mra ne no say mi ye wi oh enti the tola bia se wo koyo hu minim pi ya wani begu ase wo ba bi no obajo title simple but se wo sua na me kan se wo no oba hia bisa no watin kan wo he ye mi ye wo de me nko no speed me munya hye ni na in a romantic way said ye be ya me spirit be pagya no wo de na koma hia wo bi se kotia ne twe hia pa de a ye ni je nko a ni je nti se me ma ya kwadworo odiem e na ho ye gina so nti na me ka Dr. Mayazi asem no se ne powder no ke be ya be ma bi empe bi e bi zo wura ade ya pa nso kon do hwe na nkote ye di uhwamo so kotia nso mpa pressure wo wu ni sa no mpa pressure se wo pese odi twa no kotia na dwo so oba yi ntwetwe na ye se na kotia mpa pressure obenya no no an free will no wa huri na ntini no mpe fans kura ye no ma ye de ni ntini wo ho se no ntini ne sore ye braso so aba ye braso abusuafo ye bre naso e bre na ye be tini ye si da bia for fidie etukuma TV
Messi Nansen will be captured free Kuma Uno. Say, quay interview, Mammy, is Kumawuti was Kumawuti. Yes, a band day. Now the BSD. Ubenya Jumedi Yasinashe, Yawa de Bia, Anaju, a bonum du pepe pa, bit me a sign, ashe. Wa be a wamesh to asha see bibia, Peso San Shibia, Yawada, Anaju, so bit me a sign, ashe Jumedi, you know. As your sponsor, no so, Ubia number no enamasie. Bibia wo problem na pesa on near kasa number ni 0244 123801 0244 123801 wo problem bia obi abetimi afre na ye no nso akasa kama na madwumedi no ayede enua so aba eba beboai na ohene yire enso ohene nanse woni henti na eja enyansa na ba pe eja obetina na de ho eja ono nso ba beboa midini owura samwa Augustina Muniaba ene ababa wa tiatin Loretta hadie unni bro na and strawberry ice cream afei so ye besa so akyerekere 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de nam ye no pe esi ho na ya kyerɛkyerɛ we eye Kumawu TV fo ana ahyɛda akɔfa a teacher fo a ɔmabɛn ɛwɔ nimdie ɛwɔ nsa no nnwuma ho sɛ ɔmobɛtimi akyerɛkyerɛ na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pɛ ana sɛ ye de 300 Ghana cedis pɛ ebesua sa nneɛma we nyina ɛde nam ye no pɛ na ɛyɛ baabi a ofiri bia no wobɛtimi aba bi ye nyina yɛ ba Kumase ɛyɛ ahodwo Atenga junction baabi a Kumawu TV wɔ na sɛ wofra kiri na ɛba accommodation baabi a obɛda no ɛyɛ free Jumadi Ebaso 22nd and 23rd February 2020.